खुमजरी अहमद मरुब पाव पिजरी मणिपुर दहान मोइना आयुष की स्पोर्ट्स मेडिसिन ngasi हेल्थ मिनिस्टर एल जयंतकुमार लॉन्च तौखरे लास्टम सोतिन कुमार सीपीआई मणिपुर स्टेट काउंसिल की स्टेट सेक्रेटरी ओइना खनखरे अमदी टेबल द मथौ तौब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एम्प्लॉयीज की मथकता आइन गी चप चाप थबक पाखलगनी हायना फॉरेस्ट मिनिस्टर टी श्याम कुमार हाइखरे आइस तबगी पाव मियंग ताबिर सिंह तरा मोचरी हौजिक पाव सिंह सदोन पिजरी मणिपुर दहान मोइना आयुष की स्पोर्ट्स मेडिसिन ngasi हेल्थ मिनिस्टर एल जयंतकुमार लॉन्च तौखरे ngasi खुमलापाक इंडोर स्टेडियम द पांगथोप थरम अदुदा मिनिस्टर जयंतकुमार हौजिक खुमलापाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मनुंग द मथौ तौदुना लेरिबा डिस्पेंसरी ngasi दगी मथौ तौहननबा हेल्थ सर्विसेस की मकोक थोंबा ऑफिशियल सिंह द खंगन की आयुष की वेलनेस सेंटर अमसु खुमलापाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मनुंग हांगदोक लगनी मखा तारदुना आयुष की ओइबा स्पोर्ट्स मेडिसिन अमा पुथोकनब होनरखिबा अदु ngasi माइ पाना पुथोकपदा नुंगाइबा फावी मसिना सानरुसिंग हक्चांग फना लेहलगनी साइड इफेक्ट लेहंदबा आयुर्वेदिक की हिदाक असिगी खुदोंचाबा सानरुसिंग लहननिंगी हाइखि अथुबा मतमदा आयुष की सेक्टर दगी आयुष वेलनेस सेंटर अमसु मसिदाई हांगदोगा दिसारगा मैम सर्विस समझरगे हदन मदु मगे डिक्लेरेशन तौदे आयुष वेलनेस सेंटर में थमगे हेबो अखलो लाइसे अंगांग सिंग द मदु की कानवसे मदु कंसंट्रेशन से माइंड पावर से मसे पीवा मदु पी नबी पांदु न मदु यम थमजनिंग बाय बिते अदब दबना इन टर्म्स ऑफ मनी कोना पैसा ओइना पे डिपार्टमेंट पी बंगम दुबे याई बच्चो उदरी इन टर्म्स ऑफ दिस फैसिलिटीज मदुदा अखोइन पी बंगम मखलिन मतेंग पी न कोना कोना जबदा मैम हराव हरावना मिशन लोबियू ngasi Directorate of AYUSH amasung Youth Affairs and Sports anina punna sinduna pangtokpa thorom aduda Health, Youth Affairs and Sports Minister led Pau Hoki, Health and Family Welfare ki Director K Rajo, AYUSH ki Director A Guneshwar Sharma, Youth Affairs and Sports ki Director N Pravin Singh, AYUSH ki Member Secretary Y Lukoi Singh na maru miyo sungana saruk yaki thorom aduda Sanuru Singh da Sports Medicine Kit Yantoki, Sports Minister led Pau Hoki na Pongdo Kibada, Haksang Panalehan Bada Sports Kimaruiba, Equipuna Nakangi, Sanuru Singh Yokot Pigi Maruiba Todang Loriba, Organization Sing Amasung Authority Gatse and Avalibadi, Sanaru Kayagi Marabak Tambang Mande Amasung Lambi Lamana Kibakia Mayawi. Housing Manipurda, Sisimir Pangtopangam than a lady Basi and Palmasung Club Tramatoni, Sanaru Singh Kanduna, Yasnaba Purtuna Tumatam da Pangtok, Nanabon Abu Amasung, Sana Konabada, Makalamati politics, pushing Mirakan hiking. Sports lover amo oina lobyu amfa kangbu adagi football club tara matwe kangbu masi yasinaba pubiro sanariba sanaroi angang singi mapunsi gi khanbi duna masi gi se yasinaba puro wasi Lastum Sotit Kumar Manipur State Council Communist Party of India ki State Secretary oina khangthe Khangjakpam Sursanamadi Maisnam Kumar Anibuna Assistant State Secretary oina khalle hari ngasi rawat bhawan da pangthopa pawmi phamamada National Secretary Atul Kumar Anjalna Mars kungamari dagi nimin humni supna Imphal East ki chalawda leiba Irawat Memorial Park ta pangthokiba CPI Manipur State Council ki kungani thoi suba state conference aduna mathang sahi ahumgi tam punana mi humdra mangana saba State Council mi kunthama thoi leiba State Executive amasung member mapanna semba State Secretariat ama khankre Bipamaduna, party ki draft political resolution namadi organization report puthokuna leba ki oiba political gi wafam sing amadi party ki mapangan kangkhan anaba khana nainaki Manipur da lay secular amasung democratic ki pangal sing punsinaba lepnabaga loinana state asida political centum amadi lenga ki henba pangal pinanaba center the takshin ki framework agreement mi amda lawthoknaba Manipur people protection bill samdoklaga sanhanaba abaspa mapung phana lawthoknaba amadi lalholup khudingmakta phibam amata thamdana wari sananaba lok ayukta ek sananaba wafam kaya su lepnaki state employees na teresuba pe pinanaba sangsliba thapule pagi khongjang state conference na mapung phana soli State government employees singi demand si pitokadabani Atul Kumar na makatana mamangi government amadi hauzik paliba government asiga sangdam nabada anoba government asina hena maong maril sumdaba government haibadu oiri demonetization taukiba amadi GST sanhan kibana lairba singi chakhaw mat pikre Kerala ki kolom da April 16 ki na kumapan phawba pangthokadorba kolom do suba national conference da thoksil kaya semdana BJP nataba party sing amasung BJP yadaba singa wari sanaduna BJP na lusing government maithiba pinana mohonaragani haki 6 to 29th of April at Kollam, Kerala, will formulate the policies
and start dialogue with other non-BJP parties for a broader front to defeat anti-farmer, anti-youth, communal government led by BJP and Narendra Modi. In this front, all like-minded alternative to the BJP policies will be the crucial and finalizing factor. Nauna State Secretary Oirabala Isram Sotin Kumana Manipur gi maruiba issue ke ada ningti na thabak throm sing pakatuna leba asgi ai phana bhonagani haki. Ekogi Chief Minister Obada Senja Tunjaragi Maran Lermabadi Madu Dandi Pibaya Lok Ayuk the Way. Assembly the past over. Madu Tabak Boy on Tok Tribase, Chapchan on Tok Nabagidam Amadi, corruption Gimayota, Makan Kayagi, Ekoi, Yokshan Navida Makoi, Tilagani. Table the Mato of Forest Department employees in Gimatakta, I am Goebbels of Sabat Pakalagani Hana Forest Ministers, T. Samkumanasi, Samaida, I am kind element Propata, Truck Mapan Pabgi, Yangshin Besat the Pondokre. The Mapurgi impaltam the Propalingo Purpa Tata, Truck Mapanadu, Transit Pass, Kaktana, Lak Patagi, Samai Police Station, also Kumana, Luchin Batimana, Samaidi Pavni, Samkumana. Mauti Horgalambi is the lady of forest bits and officials in Namato Nintina Tog the Badi, Samai Police language and see Pagalapani, Samai Forest Bitagi, Transit Pass, Katlabamatunda, language propagating to Tado Krehaki. Officers in Na, a quaggy table the Legan Tabak Suba Hinabize, Mashima Kutaka Tado Kadabri. Not Dragadi Matata, quaggy Indian Forest Ekimatungina, Manipuri Imatungina, all the concerned officers. The quay legal action low horn. Neon Guy Tabotova, Amoya, Handasu Yadi, other than Gadi, Chile Bagasi, Mau get the gate. Gadimiam, first get Tarakun and Lalai. Tipu shoot out there. See, Mau get Nasitaba, the officer, concerned officer, concerned stopping though, but the Sapsana, in the forest egg, my first egg, Matungina, Matoni Tinto to the Bagi, Lana to with Excel logo. Language Purapa truck driver Amana Pundropada, Sakana Lepa, Paisa, Yaman Bana Maram, Weraga, Forest Beach, Transit Pass, Kapi, Yadabadi, Kaktan, Sanglapani Haki. I queen around Tipika and Chamudi Chamuni, Adomoy, Mauda, Adomoina, Kapoya, Roy, Kuika, Piboya, Roy, Tipika, the Aqui, Suspenjagani, Amahire, with the Quisida, Pasha Henelo and Hire, do Quick Pangam de and Hire. Out the Tatu be the Chalo Hire, out the Tatu be the Chale, Tatu be the Shia and Hire. Out the Queen Gam de la Shida, Shida Yavuda Shida for Shake my day, Yoga, Shake my day, Kapingashi. Police Department, Police Bitching that Salivasa Yesidalam, Asigi Oiba, U Pambi La Kuntarom, Nursery Plantation, Tohonduna, Tamnaba Torang, Torihana, Police Minister, T. Samkumanasi Kalatumbi, Morbungamadi, Gobru, Forest Witnessing Missing that Nursery Plantation, Toribus and Yangshinbi Kongset, Pondokre, Bakshana, U, Tananabi Torang, Asisu, Makatana, Packet Kigan Haki. The Police Department, with Miku, Nahum Sing 24 hours, Quina, Lady environment in Anaba, Lady Quiggy, Zangalgi, Quiggy Pazaba, Amadi, global warming in Angamota, Miku Kunimaki, Tabak Tori, have a media to that many people that appeal to it. State government, the central government, Namima, Nadribus, the Monta Packet scheme of the project, I say, awareness what when a note is key, Manu Hanba. Labor Pump Single Lady by Music the Kudong Sabas and a Sipang than a lady Hannah, Social Welfare Minister Namsaki Ganasi, Lamyan Basali and the Pangtopa, Workshop Hotopi Tom the Pondokre. Rehabilitation of person with disabilities with special reference to the Rights of Person with Disabilities Act 2016 Gi Matangda Pangtopa Workshop Hotopi Toramaduda, Social Welfare Commissioner S. Dilip, Socio-Economic Rehabilitation Department Head Bhattacharya Amadi. Person with disabilities State Commissioner Dr. R.K. Kumar Jichu Sarvyaki. Minister Namakata Napundu Kibda Workshopasina, person with disabilities Gi Yapatorangi Tabuk Packet Padas Obamating Oregon hiking. Krisi began Kendra Impal West Nasinduna, provision of protection of plant varieties and the Farmer Right Act 2001 Gimatang that Nomi Waiver Training Program Ama Lampiel Labor ICAR Gi Campus the Pangtokre. Tormadu the ICAR Gi Joint Director Dr. Says Basuda, Program Coordinator and Arun Kumar, Central Agricultural University Professor Gojendra Nauriam Sarvyaki. Resource person Singna
फार्मर्स सिंह दा एक असगी मरम दा सुगान खंगन की प्रोफेसर गोजेंद्र नौरेमना पृथ्वी से ग्लोबल विलेज अमा ओरकपना फार्मर्स सिंह तंगाई फदना एक असगी मरम दा खंगबा मथौ ताई फार्मर्स सिंह वाना सु नोमलबसु अवाब तारक मतम दा एक असगी मरम दा ममुताना खंगदबना मखुगे खुदोंग साबा कया अरियमदा मंगली मरु मरांग पुथोलिबा कंपनी सिंह मखुना पुथोलिबा पोथोक सिंह साथोक लैगनी हाइदना लोमी सिंह दा योलबा मतुंग साथोक के सांग नेमलक मतम दा कंपनी अदुगी मथकता फार्मर्स सिंह एक असगी मतेंगना कंपेंसेशन फाव लोब याई हाइबसी फार्मर्स सिंह खंगजना मथौ ताई हाइकी लम की कंपेंसेशन के सनफम पीदे हाइबो वाहौदो की जिरिबाम तुपुल रेलवे प्रोजेक्ट की सरुक अमा ओरिबा ओकोकलोंग की खुंजा सिंह थोरतुना रेलवे लाइन की पाखलिबा थबक सिंह थिंगजिनख्रे नुवा सब डिवीजन की मनुंग चनबा ओकोकलोंग की खुंजा सिंहना ngarang nungthil project asigi tunnel number 11 की संगफम ओरिबा सरुक ता वाकन मेफम सतकी मफम अदुदा सत ओक सिंह थिंगबगी थबक चु सतकी ओकोकलोंग की खुनबु अथुई रोंगमैना फोंदोरखिबदा Northern Frontier Railway की मखादा दनाई कंस्ट्रक्शन कंपनी अमना टनल नंबर 10 अमसुंग मसिगा फाउनो वफम अनि हुटपगी थबक लोइदुना ट्रक द पोट फावर पुथोक पुसिन तोबा यारे लौसन खिबा लमगी कंपेंसेशन दी खुंजा सिंग दा हजु फाव पिथोक्त्री लिसिंग नि तना तरुक की दिसंबर तांग तरेता NF रेलवे की सिलचर द लेबा डिप्टी चीफ इंजीनियर कंस्ट्रक्शन ना टनल अमसुंग एडिट अनि की पुन्ना लम एकर तरा हेना लौसनदनबा चेरोल अमा मणिपुर सरकार थारक खिबगी कॉपी अमसु लेरी कंपेंसेशन की वफम दी हजु फाव तुमिना लेशन थोंग पेंदे कंपेंसेशन फंगद्रिबा फाव खोंजंग जंक्शनगनी हाइकी स्टेट गवर्नमेंट गा रेलवे गवर्नमेंट ना अखोय खुनसे मोइना करिसु थसातबा अदुगा कंपेंसेशन सी पीगनी हारगा हजिक फाव मोइना पिथोक्तबा अखोय खुंजा सिंगदी कनाना अखोयना वकाल किताबनो तनाफम से अखोय खांद्रे अदुना अखोय गे पिफाम थोकपा कंपेंसेशन पी त्रिफाव मसिगी खोंजंग से अखोय छथबने हेदुना ngasiदगी हावना अखोय गे लैंड गे मीटर दा पिफाम थोकपा कंपेंसेशन पी त्रिफाव अथिंग ngasiदगी थमरबने ngasiदगी हंदोक पलेरोय थास के तांग कुनगमगा बसुम कुनगतरु किलो ना हिंगदा लांजिंग बाजार दुकान फंबा मियो एमा सखंग द मियो खरना थांग थिंदुना हाना बहोनर मबु पेन द फोंदोक तुंगा सी वकन मे फम जाथखरे सरु याकिबे मना नावरिम ब्रोजेन बो हाना बहोनर मियो सिंग निमिन हमनि की मनुंग द फादुना कन मचराक पी गदबनी हाइकी मिहात के ना लाई एटेम तौरंगे ना लाई ब मिसक से मखोय हुराम गेंग कांगबु से नुमि हुमनि की मनुंग सिदा मारी लाइनबा अथॉरिटी ना पुथोक पियो दंडी पीबियो मा मखोयबु मतिक चाबा हेना चैराक पीबियो हाइबसी अखोयना हाइजनिंगी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर लाइवस्टॉक फिशरी की मतंग द नुमित तरी नि चुल सथर की फार्मर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम अमंग सी सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस होंदा होख्रे Directorate of Extension Education CAU na sinuna panto pathoromoda VC Professor and President Registrar Dr. K Momocha Dean Professor JM Laisham amadi Extension Education ki Director Professor Ratan Kumar Sahana singla miu sing saruyaki hanakta Maharashtra ki Nagpur da exposure programs luba farmer manga asam bakudol pot pidune kai khunki VC Professor M President na Corporate Social Responsibility Scheme ki makhada CAU na tha humgi over training program तरागुमदोई ये लोइबा अमसुंग सिंगुम थाबगी मतंग द पाखतकनी मसना मणिपुर की फार्मर्स सिंगी संथोक लंबी हेगनबद मतेंग ओइगनी हाइकी सिंगुम थाबगा येनगोपगा अनिसि फंगेबको अदा फाइलवर्सि मसी तबुदा थावई थंगई सेंगना आई था अहुंगी मतुंग द आई हेक्ता सिंगुम थाबसलेदा आई पूरा आईगी ओनसिल लगे माइसे सिदेद पैसा ताल लगे नत्रगन थावम सिंग मनुंग द आई से पूरा येनगोपदा आई ये जो प्रोवाइडर होइना आई मीगा थमगे हाइबा अदु मी चोथोकेरो ट्रेनिंग प्रोग्राम की प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर प्रोफेसर PS रंजित शर्मा प्रोग्राम से चांगयंग ओइना इंफाल ईस्ट की मफम अनिदा पैकेटपनी मसिना साइंटिस्ट सिंगना हकथेंगना लोमी सिंगा तोना तिनदुना येन अमसुंग nga मतौ करम लोइगदगी हाइबा ट्रेनिंग पीबग लोइना रिसर्च वर्क कयासु सथकी हाइकी वुमेन and Youth Development Trust की मखाता लेबा ख्वाई Trustee Women Vendor Welfare Union अमदी ख्वाई नागमपाल Trustee Women and Youth Vendor Welfare Union मतम क्या की ममांगदगी नागमपाल की बाबू बाजार हाइना खंगनबा मफम असदगी कस्तूरी थोंग फावबा नोमगी सरा तांदुना मफम फमलिबा इमाई बिल सिंगु थास तांग कुथ्रा मथु फावगी मनुंग मफम असे थादोक्तुना सखिगदबनी हाइदुना इम्फाल म्युनिसिपालिटी की कॉर्पोरेटर अनी लाक्तुना खंगलंबबु यानिंगदबा फोंदोखरे ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa pawgi mifam amada trust asigi managing director Milanna कॉर्पोरेटर अनी मफम असी गाड़ी सेट ओइना थमलगनी फोंदोलमकी मफम असिदा नोमगी चरा तालिबसिंग असी मणिपुर हाई कोर्ट के ऑर्डर मगी मतुंगना पफम फमबकनी लेंगा असिना थुबा मतम मफम असी टेम्पररी मार्केट सेट अमा साबिउ सतखिनबा खंगलकपदु हंदोक्तुना मौसागु मफम असिदा पफम फमबा यानबिउ फोंदोकी पोट अमका खल्लगा सेमगा तौजगेन हाई कोर्ट थाबदगी हाई कोर्ट ना अखोइदा अयाबा पिबिरगा
municipality da respondent number 2 and 3 the copy pigraga ngasi bokta koi mafam masida trustee ma'am chara tanaba nomui chara tanaba koi hingna ruidamakta mafam masida thoga nungju sa khang de gai khak de koi leiraga trustee ma'am jingi awab kokna ban khang ga leiriba talak asida municipality ki honorable councillor anina mafam masida laga koi bu tanthok bido ji kari maram gino tanthok biganu People's Revolutionary Party of Kalipak Pripak ki khulai paiba lanmi sanglup Red Army gi kunganipan suba Red Army uprising day thorom lamdamasida khundaminari ba tongan bakalup singamadi singmita mihupna kusamna dona mapung phana pangthokre hari Pripak ki Publicity and Propaganda Secretary in charge lebak ngak peluang na thadrok pachirol amana thorom silup asigi general headquarter tactical headquarter base area sing transit camp amade training center sing da su pangthoki Red Army ki Chief of Army Staff Lieutenant Colonel and Romi Metena Thoromapu Lubasi Finance Secretary Ahiba Angomna Athoba Methung Amadi Z1 Amasung Z2 Athoba Lengbirak Oiduna General Headquarter the Panto Thorom Amada Finance Secretary na Maya Chukatano Thoromodo Hodoki Chief of Army Staff na Lupki Masutet ki Piral Chingat Pagalwena Red Army Sina 13 Discipline Song Satuna Lay Kalabamatung that minute ani 2 minute leptuna Lay Kitraba Athoba Athobishing the Kakumna Utki Tung the Red Army Sing the Revolutionary Gun Salute Pido running Tam Yaw Lanting Asigdamuk Lay Kitraba Athoba Athobishing the Kakumna Utki MSC ki chairman miyam da ya proposal cherol pathok Red Army Sing amadi thorom adu da ko bigi Kunjal Singh punna taminaki 707 battalion dasu kunipan suba Red Army uprising day thorom battalion asli commanding officer kan bibana party ki masute ki phiral chingkatuna mapung phana pangthoki hari uprising day thorom asida lamdam asigi chingmi tami miyam hupna saru ya biduna Laikidar batho balamian masing damai na katuna ikai kunuba utkiba amade Red Army mai pak pagi lanjang kaya da thonal jen pikiba amasung pungning thawat kiba singmu thagat pa phongdorokli ru pawgi marathana tian ba break amata loginas Montessori is an education for independence, preparing not just for school but life. Likla presents JJ Montessori with trained and experienced teachers and a world-class infrastructure in Imphal city. JJ Montessori provides daycare, pre-nursery, nursery and kindergarten programs. Baba, Greg John gidi tatis college di. Mambal suma pang kuding jamane yo suma ngaro pista salabrina. Ado suma takta superlink footing offer me amon piri sidi. Tas electric rang no sin bagum na yo tisin bayar. Dudi sanagi mohut yang na sin bayar andre. Hakchangi labor solat padigi producing aktaba. Hakchang choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama numayaktaba singidaba. Amat tanayaba upaidi jolip syrup amasu Jolip capsule with changing a snivio. Kaidurino, Kanano, Kaino, Kaidu, Masipumna. Noi levi gari han maga tong mangam drone. Pura laga tongni khaliba namai de kaidro. Senbun putoga leibing amdra. Senbun putok leibing amdrasu Imphal Finance ta salo. Ai jo han ba leingam tadna Imphal Finance tagi loan oine lori. Imphal Finance na longmu manung de gari loan lobu yabni tong chaba pizeri adom na pam makal gari kudingma lobu be yabni. Breaking matung na makata pa pau pizeri. BJP Kondosum Mandal Sinduna Rastriya Prescription Abhiyan ki training program pangthokre. Training program si Sangmai Kendra ki oinasu Sangmai Mandal Sinduna Phumlo Community Hall su pangthoki. Thormudu de BJP Manipur Pradesh ki hana ki President S.S. Shanti Kumar, Dr. Borbabu, Sangmai Mandal ki President K. Sohdeva, MLA Dr. Ranjan, Kondosum Mandal ki President Aish Lal Kanhai, National Vice President A. Sarda, Mahila President Inauguration Saruyaki, State Secretary Administration K. Sarat Kumana, Party SD yauri ba mipung kudimak nungyo bo wakalon adu mamutana khamina bachangi Party SD workers singna chanalon chat mamutana khangrabadi Party mapangan kangkhat pangamloi training asidagi phalak paloksing miyam da amuk sandona bahon abiu haki Koi BJP ki sarkar laine Manipur BJP ne lusing sarkar amal laine adu BJP ki chanabi kaino habdo matu koi na khangda taraba samna hajarabada aine Himalaya chingdon namaka ngamuraga su matam ni matungina olak panuksina sason tongba ngame Manipur da virus aigi thamoi da BJP ki wakhalon do leiter gadi aine sarkar semiba sarkar asigi bari ba sarkar asigi party asigi कार्यकर्ता amo de koi thadona ai matik cha den logje
Forest Development Agency Kangpokpi Forest Division amasung National Medicinal Plant Board Ministry of AYUSH na sinduna hidak una season ba yaba pambi singi kaithil gi phibam phaganhanaba stakeholders singi nini go state level conference ama singmirong daliba classic brand da hodokre thormadu da principal chief conservator of forest ke angami additional principal chief conservator didi hauki principal chief conservator wildlife DJ Anansu Sarvyaki BEd exam matam sana pangthok tuna phol matam sana haidok pinana DM College Teachers Education gi ani suba sahi gi training singna DM College campus ta wakan me pham sathakre mamang sahi gi August September da pangthok ki ba ahan semester gi exam tha taruk phauba phol haidok tuna leiri March kungani thoi gi semester singi hogda exam sing panduna leiri hiram sagi matang da mari leneba singa yangshinduna training singi sahi mangdana ma hona bi haiki kari umam marak patagi huji mahun matang patani thokra asmane exam je matang patani chimlai thokraga hay ngai khona exam result dadi asum thangdarani thangdaraga de khona exam result thangdar khon matang nai khoi chahi je mangchile ga de khoda thabak ki hay ex relaxation gi kari gi de khoi ex problem da lai adura muk la ka du matang gi problem da na khoi jam toina khoi gi basic syllabus change tawa masim ju tawi ganu khuda ki wona nga ki wakhan da khoi na basic syllabus change tawa maram war kan da khoi gi training sing mathong me man ta da lamjing ba asi tawi ganu Contractor case singlem bada manit ko chief engineer in charge na nomin nam khibalaite thong asi miam dalan ohna na bahona bani haina inaw bina sengdokre tayil da leba manit ko office ta pangto pa pawg me pham amada mahana makhata na thasi ge kun gamari da Imphal airport ki technical building mamang da sariba canopy December da losin gida badu losin da badigi yangsin basat pada contractor singlem bana phasda ba wahi wata season na batana tana khud thana na bahona rak badigi masanga thokna ba nomai sato khibadi laiki masada nam khibadi laite haki Sariba construction asigi targeted date of completion asi December 2017 ni adubu yamna thuna lotion na bai pandam da awar apa tanaraga ASO ga punna yengminaba horpada contractor siri ke singlem bana aingo da tanaraga yamna kanna high grade imana natraga ipana popudi high da war ni mana ngona hai ji pa ha rongone nam gi belite ai mangoda aim to busulite aim le Imphal College da Mairu singe Eco Club linglak pa sahi ama pharak pi thoram college asida pangthokre thormadu da saru yakiba environment ki deputy director TS Bogena lamdamasida mapalam gi miyo kya masing henglak pa gi thengnari ba khudong sadwa asiga chap manana lamdamasigi mau sadigi lejer laba pambi singda su thokli mapandi gi pusalak ba pambi makhal kya na iramdam gi lehau da thajin basna lamdamasigi oiba pambi makhal kya marumda saitheng pibadana tana mut khiwa yab gi phibam leire haki nangan oxygen purga sabba yagi possibility du lai ekoi si ai saama issue na nangan da oxygen ni ana da khiliba oxygen ni purga oxygen as purga sabin na yagi anja do after 50 years matung delay as scientists in the prediction matung da in panjab Mantri Pukri area da yum thungabi ki thabak sathrakli ba se April 9 phawgi manwe leptrabadi akan ba khongjang changsilgani hairi Mantri Pukri da leba All Manipur Muslim Organization Coordinating Committee gi office ta pangtu pa phawgi me phama da committee gi general secretary W Rahman na karam balugi makhada yum thungabi ki thong chathari bano government na quarter sana na ba pata pai ba singdi lam leigi haina se tharaki ba leiki to pi bangam loi haina government ki mari lena ba singda khangan kharbani government ki khongthang ase handoktrabadi April 10 gi ayuk pung 3 tagi Tama thogi numidang pung 3 phawa miyam gi khongjang changsingani masida lining laishon I pau gamari lenaba singdi komthokani hari pau gi mifamadu da All Manipur Muslim Development Committee All Manipur Muslim Students Organization kontha ahalup jingmairong nongpok amadi maitai karangi ichi ichal sing su saru yaki Narcotics and Border Affairs NAP ki makhada Konjang Hazari Lekai Youth Development Committee amasung Konjang Hazari Lekai maira pabi ani na punna sinduna nomi go drug awareness campaign amanga si numidang KYDC gi community hall da pangtokre thormadu da NAP ki OC K Ranjit Singh committee gi president ke SIS Prem Kumar amasung maira pabi gi president T Bhavini Devi su sarwyaki Imphal West ki police personnel sing yauna pangtoki ba thormadu da Imphal West ki additional SP L Priyadarshini na drug ki maram da sugai na miyam da marik chumna pautam ki drug addiction की problem, drug industry problem, drug की menace, सिर्फ मत solve तो मन बखोना पकान दी, कोई multi-pronged approach है ना, I think that it could be the players, आलमा, सिगी involvement, अदकी अकुल पुन्ना, सिगी कैसे problem से solve तो मन का, पुन्ना को दरकार है
Sanapati district na state asigi ihan hanba ODF oiba district ore haina PSE Minister Lossi di khona lautokre Sanapati mini stadium da pangtok ki botormuda DC athem muiba PSE digi secretary Nidhi Kesar Sanapati division executive engineer LS Tholesu Saryaki thoramgi sargam oina Sanapati bazar da Swas Bharat mission gi makhada saba community sanitary complex amasu minister na sangaki Minister Lossi di khona Swas Bharat mission gi makhada Sanapati district ki yimthong khuding da matik saba toilet lerak pasi chauthok saba phawi matam mamadi Sanapati district asi khwaidagi ban blockade tawganba district oram ki adubu ngasidi chawkal amjel da khumang chawshilak padagi ban blockade laitaba district ama oibangamle district asigi miyam na department ta sauna mating pibadagi ODF oiba ihan hanba district oibangambani haki let us continue conserve environment cleanliness district cleanliness. Impal West District Police Command ki team mamana thas ki tangkun gamanga da andro khuno area da thi humgi thabak chathabada mutum bimzau alias inau ko bo pripa ki overground worker ama phare haina Manipur Police ki PR ona thadok pachalo man khangalakli National Urban Health Mission ki makada National Health Society Thobal amadi Thobal Municipal Council Ward taragani pa ki councillor M Rabi ga khusam naduna nomi gi oiba lemna layam gi kem ama Thobal khuno ka thel pang thokre kem adu da mi isa mag yang kherom layang bag loina hida langthak ultrasound x-ray na sing bagi khudong sabasu lemna phangan ki Youth Welfare Organization Bisnupur amadi NSPC Loktak project na nomi gi oiba mid layang bi kem ama Bisnupur Kha Government Junior High School da pang thokre kem adu da punna mi isa mag yang kherom layang ki thoramadu da medical officer Loktak project L Premananda additional SP Bisnupur S David SDPO Binoy Songtham NSPC gi official sing Saruyaki Manipur Students Federation MSF District Committee Jiribam gi Lamba Sorok Junior High School amadi Sorok Atingbi Junior High School da unit ama hangdokre CS Indra Manipur President MD Shaharul Hussein General Secretary ona khankre Thama subna ibo yama sumanglila sanglena chatar ki ba sumanglila da music ki thodang haiba workshop nga solution kre North East Zone Cultural Center Art Culture amadi Manipur State Sumanglila Council na punna sinor chatar ki ba workshop lotion bagi thorom da Art Culture Minister L Jayant Kumar Commissioner M Lakshmi Kumar Padma Shri Award Wari Panaba Minister Waramba Dr M Narasu Saruyaki Commissioner M Lakshmi Kumar na sumanglila asi hojikti institution ama oirak labanina lamsida leiribasina thawai yauna chakshina chatpatangai phadre haiki Minister L Jayant Kumar na workshop asina hawrukliba lilagi art singda yamna kanaragani haiki yam abstract oiba makhal gi art form matane at music siga sumang lilaga aina kumari se samlamna harabada sumang lila na hakchang ni music na thawai ni Tamilongi komla na Hena pagana bagi rejuvenation ki matang da training galone na demonstration tawbagi thorom longmai part to the pangthokre NSC project ki makhada KV ke Tamilong na sinduna pangthoki ba thorom da lomi singda portrait sing su yan thoki Hana Minister Waramba Dr. Wakamam Thoiba Laifam Kuno da liba masagi yumda anaba amadi ngarang laikidre masagi sahi humudra ga mga sukre Dr. Thoiba hangang kendra dagi lesung samapan mar pudra ba mga amasung Lising Anida Tam Anira Kaduna W Nipamasagi Government Art and Culture Minister Oramki Mahat Politics Yaudringa Political Science ki Professor Oriental College da Orami Sana Konabadasu Tawa Yaub Galwena Nerokagi President Tam Aniraksu Oramki NLCE Hisar ki Makada Central Agricultural University na Sinduna Scientific Obama Ongda Sagol Lobegi Training Program ama University da Pangtokre Hotopi Toromda University Sigidin Dr. ZM Laishram Animal Science ki Head Dr. T.S. Randhir Agricultural Engineering ki Head Professor Y. Zakendra Professor U.C. Singhasu Sarvyaki Manipur State Legal Services Authority ki miyang makada District Legal Services Authority Manipur Sinduna District asigi manung dalaiba Oinam Girls High School da Legal Literacy Club ama hangdo pagaloina na Legal Awareness Program pangtokre Toromadu da District and Session Judge Ngaini kim kibgen Headmaster Sanatom bayaw na miyo kya saruyaki Ngaini kim kibgen hakibada Legal Literacy Club asimaru oina mahiru singi mapam da ayan gi maram da khangnaba mapam amani mahiru singna hujukti ayan gi lam da khangnaba yaraktre haki There are so many crimes relating to children also. So once you know your rights and duties, then you will know your duty, to what extent you can act and to what extent you cannot do. All that you will learn.
Narupana Coordinating Body on Scheduled Tribe Demand Committee, Bisnupur District Nangasi, Kangla Food Product Proprietor, A. Birendra Unakre. Birendra Pongdo Kibada, Maite Mita Scheduled Tribe ni Hibasi Malem Gimapam Sinbatuna Kangar Wapamni, Scheduled Tribe List Alhanumatamda, Takantaka, Sakarsina Suhen Miyang Tamduna Scheduled Tribe List, Maite Mita Salana Wanapam Toi, Scheduled Tribe List Yawatari, Indiagi, and Mr. Shanda Astobamapam Amakan Mangamani Haki. Aduga, I Mite na. Scheduled tribes oiraba matamda aikoigi tungi mirol asi aikoi kanbangam gani ngasi globalization asoba ihau laku matamasida aikoina aikoigi aseng bahurfum da koina hanjal hodba targadi aikoina aikoigi puru basi aikoina kanjaba ngamludebi akibilai nomu nomagi tapna tamna aikoi purse mangsalakani maramuduna aikoi landom masidasu aikoi ireisa sing isina sing aikoi mayam punna aikoi bhap tamna bagloina Scheduled types wherever we come to Sanksiminasi. Sanapati district Manung Sana Ladiba, Liai Kolen, Villas Ganakna, Silau, Villas da Nasi Angu Panga Lenta Krehari, Lentavana Maram Werga, Kungang Aduda, Taba Manama Singh, Amadi Yung Kaya, Akai Atoi among Ata Tokrehari. Walking in Tempo Panda Leba, Banyan Repertory Theatre Complex, the World Theatre de Trompang Tokre. Tromaduda Repertory Theatre Chairman Mega Chandra Kongbamna, World Theatre de Nung Yuba Warul Piki, Theatre Resina Sakola Liba Kayagi Matang, the artist sing the Kanganki. Howzik Makatana Sanabi Popizzi. Nasigi Sanabagi Powda. Kangabuki Basu Ground the Satari Contractors of National Junior Coco Championship Ki Sarukama Oina, Kaching District Coco Association Sinduna, Basic Ground, the Kaching da Nupigi Oina, Kuala Lumpur, Gujarat, Nupagi Kalupta, Delhi, Amadi Pandijari Shanake, Gujarana, Kuala Lumpur Bu, Panjil Tron, the Tranitoida, Delhi na Pandijari Bu, Kunitoi Marida Toitre, Tromatu da Yalam Kendra Emily Dr. Y. Radesham, Kaching Kendra Emily Y. Surchandra, Kaching Upadaksha, M. Nizamuddin, DC, Nelen Tangsu Saruyaki. Bangladesh as a Tariba Home Suba Sub Junior Asia Archery Championship ta Nupi Masagida Nupi Masaga Sub Junior Archery Compound Indiana Yumbu Bangladesh Bu Point Sani Kuntaret Sani Kunithoida Mighty Pidron Gold Medal Lobangam Kre Girls Compound Archery as the Saruyariba Archery Sina Susitra Torangbam Isketa Pawan Babita Kumari Amadi Savita Kumari ni Hauki Mars Kungamari the Satarkiba Championship Asi Hayang Mars Kungani Padaloshilagani. Ilong Sasing the Satripa first level men's open volleyball tournament king his Hanakiba match the MPS Sina SD Sibu set home Sinoda YMD Wana LCYCC Espu set home Anida Aduga MYK SYena SD Sibu Panjil home of the Mighty Pikre. Hosmakatana Sanabi Pau Boyani Tozam the Pagani. Bharat Nupi football masana hena chakol hanabagi pandamda All India Football Federation sinduna tha sigitang kuntaruktagi Bharat ki maming lerba nupi gi football team tarena saruk yaduna Jawaharlal Nehru Stadium Shillong da sathariba ani shuba Hero Indian Women's League ngasi sankiba Manipur gi Kripsa Salai FC gi ahanba match da Setu FC Madurai bu gol manga sinoda maiti pikre match sida mai pakiba Kripsa Salai FC gi gol singadu N Ratan Balana match ki taratruk shuba mari kunmari shubam nita gol ani sanki Atopa gol ahum maduna NG Bala Dangmai Grace Samadi L Asaranina Merski Mapul Suba Humpunito Suba Madi Humputra Madi Suba Minita Sanduna Mersasi Mai Pakibne Manipurgi Kripsa Salai FC ki Matangi Mers Thasi ki Tang Kuntra Matoida Rising Student Club ka Sanaragani ngasi sanakiba match asida Manipurgi Kripsa Salai FC ki Sanaroi N Ratan Balana Player of the Match ki manata aduna seloina lupa lising mga phangkre Manipur gi ahum suba match tasu Maharashtra gi makuta yamda thina maiti banangkre Tim Tarana Grubani Tongna Kaidutuna West Bengal gi Kolkata da sathariba Humputrani Toisuba National Football Championship for Santos Trophy gi final round da Manipur gi ahum suba match ki sanakibada Maharashtra gi makuta goal taret anida maiti banangkibani match asida mai pakiba Maharashtra gi goal singadu Ranjit Singh na goal ahum Sahil Bokare Prabhu Kiran Padhare amadi Muhammad Ansari na goal amamam chanki Manipur gi goal ani eduna Shansho Horam amadi Naurem Dhananjoy na chankibani
Kairau Kendra gi MLA Lorembam Ramesona sponsor Toraga Urup Arapti Development Coordinating Committee na Sinduna tha sigitang taramapal digi team taramapal group mari thona khaidoktuna Arapti Makhalekai Kangjibung da sathariba Kairau Kendra Singmitami Integrated Football Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta Isaikol Thiamna AYLC team B Arapti bu gol ahum sinoda ani shuba match ki sanakibada TSMMT kyangwaina Funal Maring bu gol ani amada ahum shuba match ki sanakibada YDCC na KDYC bu gol taruk amada amadi mari shuba match ki sanakibada Win Club kyangwaina AYSDC bu gol manga sinoda maitiba pikre LSIC team A Lamlaina Pam FC sekta bu maitiba pituna FC Lamlai Trophy ani shuba Lamlai Kendra Village Wise Men's Open 7-set football tournament ki final sangkre Lamlai Student Ideal Club ni sponsor Toraga FC Lamlai na sinduna tha sigi tang tara dagi team tara truk na group ni thongna khaidotuna club asigi ground da sathariba FC Lamlai Trophy ani shuba Lamlai Kendra Village Wise Men's Open 7-set football tournament ki ngasi sanakiba ani shuba semi final match da LSIC team A Lamlai na Pam FC sekabu gol manga ahum da maiti biduna final sangkhibani match asida team animang na apiba matamda gol amamam chantuna draw satpadagi kicks from penalty magna decide tobada LSIC team A Lamlai na mai pakhibani LSIC team A Lamlai gi apiba matamda sankhiba gol adu S Herozina match ki tara suba minita sankhi Pam FC sekta gi gol aduna N Johnson na match ki kunmatoi suba minita sankhibani District Sports Association Kaching na sinduna association na sigi ground da tha sigi tang kunma thoidagi team tarung na group ni thongna khaidokuna sathariba taramari suba DSA Trophy Stel11 Invitation Football Tournament ki ngasi sanakiba match da UBSA mantakna KMSWC Kaching bu gol ani sinoda maiti biduna semi final sangkhre match sida mai pakiba UBSA mantaki gol ani du P Romesh na match ki humputrom di suba madi humputra manga minita sankhibani sathariba tournament asigi ahanba semi final match tha sigi tang kunma palda KPSC Kaching amadi UBSA mantaka sanagani ani suba semi final match tha sigi tang kunthra mathoida AFC Thawal amadi DYA Elang Khangpopi ga sanaragani Singjamai sapam lekai na sinduna tha sigi tang kunmanga dagi tim kunipa na group mari thongna khaidoktuna Singjamai sapam lekai da tha sigi tang kunmanga dagi sathariba mari suba Wainam Charlie Memorial Men's Open Day and Night 5-set football tournament ki ngasi sanakiba ahanba match da LYU All Nambulan amadi Irabad FC Pangai gol ani sanaduna draw satkre ani suba match ki sanakibada Roma FC na UFC Ulobu gol manga amada amadi ahum suba match ki sanakibada Manipuri Student Federation na wala Kongo bu gol manga sinoda maiti ba pikre Hozur makata na ngasi nomi wakiba nongzu amadi nga sagi Paulo bisi Environment Directorate State Climate and Weather Report ki matung ina ngasi gi khwaidagi sakiba Celsius degree kuntra mathoi dasmik kuntaret khwaidagi ingba Celsius degree mapal dasmik ahum nuksita yawu ising menel gisang maximum da sada mariputara nipal dasmik niputaruk minimum da sada kuntra nipal dasmik humpu manga oike ngasigi nong suki pagisang mga dasmik mariputaru millimeter ni. Lo sila patamor iba pawa mo kan ipijari. Manipur tahan mo ina AYUSH ki sports medicine nga si Health Minister Elzent Kumar na launch daw kre. Laisram Sotin Kumar CPI Manipur State Council ki State Secretary ko ina kan kre. Amadi Table da mathau toba Forest Department employees singi matakta ain gi chap chaba thabak lokhat lagani haina Forest Minister T.S. Sam Kumar na haikre Ais tibin pizaba paw matang sa lusin jare miyeng ta bi basing amakan kunum jare